Meteo Veles. Meteo Veles, 4. januari 2023. godina, prva novogodišnja prognoza od Meteo Veles. Gre se od kare čovjek što objavava vremenski prognozi, objavava tu kad Velješki čalgo objavava nekoj si grupi za veselba za Nova godina i to je dobro. Pa iz toga objavavam koga na vistina, vreme to je toa pa toa. Ja završim starata Nova godina. Su zagadan vozduh, su magli, utrinski magli, prst pred oko ne se gleda, do duša dneska 4. podobra je vreme, tu ima sončevi periodi, bi trebalo da bire taka jutre, a neka neki ponedeljnik prema vtornik, pa i sreda tamo nekade se očekuvat lokalni vrdiži, ponekade ima i vrdiži sneg, no na povisokite mesta, na niskite mesta ne se očekova sneg, no podetolno za to vo tekot nasledite vremenski meteo prognozi. Ajde da gi pominime praznicite, сега ide znači Kolede, onaj paganski praznik koji što mnogo luge veruvat deka to je paganski praznik, nego to narodnost si go slavi. A isto tako je doađa i Badnik i Božik i potrebno ki imame dobra ubava muzika koja što ki gi izmiksuvam od pejači grupi, su njivna dozvola sekako i ke se veselime. To oni ostanova se ušte. Бидејќи, еве, тешки времења дојдоа, се бара нешто од нас да штедиме, пред тоа бара да миеме раце, сега па и да не се бањаме, најверојатно ќе се побара по еднаш на ден да се јаде. Уште и воздухот да не решат поредско да го дишиме и остана тоа што остана. Ете толку од Метео Велес, се гледаме со убава музика. Meteo Veles.